whaatala talafola Radio Samoa i le nei tai au si mai le whaafonga o tala o le nei asonga fua. Ua mawalunga le ono la matia o le community to tono New Zealand mai le isi virusi fau al COVID mai le United Kingdom. Saunoanga lea le tangata sue sinia tau le soifo maloloina Michael Baker i le mai a whailoa mai ana nafi o le tolus fulmalitasi cases fau i to tono New Zealand. O i lātou uma nei o lo whaanofo i sea, ma i tutono le whāwa i aso tāluai, ua o atu le se furu ma le iwa i lātou o whaamaunia, lo o lātou au mai ali tu ainga virusi fowal COVID le e whaapea e vave tele lona pepesi. E ui e le o iai se community case i le taimi nei, a toa mwhaamtalanga mai le soifo malo loina, o lo o malu tangata ngā luluai no fuanga o lo o whea ngai mai lātou mai whafo. Ai talitonu Baker, o lo o mawalunga le tūlanga o no la matia o le soifua tangata le community, ma ua tatau wai le malo o na tau finei loa i lātou e whai malanga mai Amerika ma le United Kingdom. Fautu ai foi mele li isu e sue ia i lātou lo sau ni toi foi mai, be malanga mai i New Zealand. E tatau na tau mo whai malo si e no nofo i le whale i le vaiaso a o tā pena e anga i mai. O le sfuru malitasio i lātou nei whaato atau no mai le aso lulu le vaiaso tā luai. Ma o le toa tolu sfuru malitasi na whailo mai ana nafi o i lātou na tau no mai Initia, United Kingdom, Zimbabwe, Austria, Lucia, Polani, Ukraine ma Amerika. O loo whaanofo e sea i lātou umanei wa whaamaunia i Aukilani, Hamiltone whaapea kala i estete. Ua tolo pole au i nātou leo leo fau mō tōle ninga. E leo tele se whaamtalanga mai leo leo. Pau le saunoanga le peresene ia Chris Cahill i tala le News Hub o lea ua toe tu atu i tua ma whaato a ia sila fia i le vai aso tāluai. E le o whaalawa i tele le ofisa le tūlanga o tau fia i fo i mawano whai ngā luenga te tala mai ia i lātou o lo o fia tāla sa ngātu. Pau o lea o le māsino me o le tausanga nei lea o iei fuanga e toe whaasala la wai. E le o a fia le nei suinga i lātou o lo o whaau au tō le ninga mō le tau a vea o tiute o malo le malo. I le taiminei o atu i le lua se lau leo leo lo ngā lulua i no fuanga lo whaanofo e sei lātou mai fafo, ma e talitonu le li perestene e tā ua tele le whao popo le whai numero leo leo, fua i le si i lunga o soli ngā tu la fono. Wha mauti noe ka hel, o lo o lava mea whai ngā luenga malona wha atotonga ina mō tō le ninga, ai ele o lava le tupe. Ua masalo mio se isi whai ngā malo lea na o so whaia wha amaumaunga le whaletupe tu tono New Zealand le Reserve Bank. Ua whaailoa e le kovana o le whaletupe Adrian Orr na vaveo na ngā ioi ma tau fia le liki atu i whafo o wha amaumaunga le whaletupe. Ma e le o mauti noa po le ale te le o wha amaumaunga ai o a fo i whaila ua liki atu ia i lātou na o so whaia le system. Pau o lea e ono a fia i wha amaumaunga tangata taito tasi wha apea pisinisi. O lea ua momotu mai le sistema le whaletupe mai so tanga tau i le interneti ai se i wha ngā solo so e soenga. Ai i māsalo salonga le polo ofesa mai le University au Kilani Dave Parry i tala le tio New Zealand. Masalo mio se o so whainga mai se isi whainga mālo. Fua ngā i wha amaumaunga wha avao mālo o lo o so whaia. Sau no fo ila li polo ofesa e le fau o so whainga wha apene i nei o na po ma o ni whainga o lo o wha au pea. Tau sang fo i taluai na o so whaia le sistema le makete wha atawa inga New Zealand the New Zealand Stock Exchange. O lo sa ilia leo leo i lātou na ngāo ia le mōli botany, te au le lua i la waulia na nafi ripoti ai le ngāo i o se tasio whale o loa le mōl, mai ripoti na wha au penga ina i lātou na whaia le nei o so whainga. Ua so e so il te awale leo leo wa sala lau i lunga le social media i le ave te awale sawa sawa. O le nei so e so enga wa whai ai le mai a wha lau i loa se video o lo o mawai. Se te awale leo leo na wha vivili pau, muli muli ane alu sawa sawa. I se tali mai le ofisa o lo so e so eina po le ale mafua anga, mai e talitono le nei video na po ina mai se tasio tu unga ta awale i Hamiltone. Whai watu i tala mai atu nuk mamau. E na o le whami no te talo na ilunga le ea le whainga malanga Boeing fitu tolu fitu a le Zewi Jaya Air ai le iloa muli muliane pa ui le sami. Ono sfulma le lua i lātou na malanga i lea whainga malanga wha moe moe tu o le taulanga o Indonesia, Jakarta ai anga i atu i mātu i Pontianak. Tu sa leo le afo le lua i le awa uli o le asato na i taimi New Zealand. Mai ripoti o leva alele na pa u se fulu wafe futu i lalo mai o le ono se fulu se kone. O lea whainga malanga na whaatuai ona tu ua Jakarta pe a maleitu la. Ma o sauno le perestin o le kamupani wa alele Alice Wirijaya Air o le whaale tono o le tau lea na mafuai. Aina le lei ato o tole va a waluas fulwono tau sanga. Ma o lea foina lele e isi taulanga i tutonu lava o Indonesia i le aso lava le e tasi.
Whainga malanga wale o e na o le iwa sfulu minute na wha moe moe lele ai. Wha monia mai tala mai atunu umamao le to ono sfulu male lua sailunga le wa lele. O tangata Indonesia uma to a lima sfulu le pasese au fie whanau to a fitu ma pepe to o tolu ai se fulu male lua le au whai ngā luenga. Tu wha atasia talo le nei tae au e le o mauti noa le mafuanga ma o lo wha au au so e suenga i le nei wha lave lave. Telefonala Radio Samoa, manuia le amtango le vai aso.